ngithi kuwe mlaleli namhlanje sinje ntambama yenza isiqinisekiso sokuthi-ke njengoba-ke uhlezi mhlawumbe ungasebenzi unobujamo obuthize oqalene nabo noma une-disability thizeni, yenza isiqinisekiso sokuthi usebenzisa umaliledinini nakho ngoba-ke uzima ukuphe ukuhlakanipha, khange akuthathele yoke into ukuchiyeke nengqondo wachiyeke nezandla. Kokunye-ke wakunikela-ke nokuthi-ke uhlezi kulesitulo esikhamba ngamavili usebenze kiso mlaleli. Akudingi ukuthi ube ne-ofisi ekulu, i-ofisi enama-aircon, i-ofisi mlaleli ezoba namadeski nakho koke. Uyakwazi ukuthi-ke ukhona ekhaya bese-ke uthi ngayo umaliledinini nakho lo usebenze. Kuneminye imisebenzi ekhaya mhlawumnye abathi-ke ngebanga lokuthi-ke wena-ke ubambekile nomkha-ke ngebanga le-disability yakho awukwazi ukuyifinyelela. Kodwana-ke nawungakhe uthathe isikhathi sakho uziphe-ke ithuba, wenze-ke ithuba lokuthi usebenzise lo maliledinini nakho, usebenzise le-laptop onayo, kunokuthi-ke uyisebenzisele mhlawumnye-ke ukuthi uyilowude ngengoma neenthombe-ke unande ubuza ukuthi kuyavela ngapha nangapha. But-ke ungamsebenzisa umaliledinini nakho akwazi ukuthi-ke ekugcineni kube khona-ke into oyenzela umphakathi wangekhenu, kube khona-ke amahlelo okwazi ukuthi-ke usiza abanye abantwana ngawo, ufundise nabanye abantu nangakho ukukhubazeka kwakho, ucocele-ke abanye abantu, ucreate ama-content bese-ke ekugcineni ukwazi ukuthi-ke kube nokudla. Ngamanye amezwi wenze i-passive income, uyenza njalo nje mlaleli uhlezi ngikhaya. Akudingi ukuthi bakuthathe bakuserobodini bayokubeka lapho bese-ke bakufundise ukuthi-ke nawudlula ikolo enye nenye unande ubawa imali. Khona la ngikhaya ungenza-ke umehluko, ungabawa imali uhlezi esitulweni sakho, ungabawa imali mhlawumnye-ke ungaboni usebenzise-ke i-braille yakho, ungabawa imali mina ukuthi kungakwazi ukukhamba uyokufika ndawo uphethe ama-crutches, ubawa imali ngokuthi-ke usebenze vele ube se-ofisini wenze umsebenzi lo ofanele ukuthi-ke wenziwe-ke muntu woke ngakelakho ihlangothi. Ngamanye amezwi ngiqonda ukuthi mlaleli kunamahlelo umuntu angawasebenzisa, kunabantu abaphuma ejima lokuthi bangakurhelebha ukuthi-ke ungenza njani ukuthi usebenzise-ke yena lo maliledinini nakho ukuze-ke ukwazi ukuthi-ke ube ne-income oyifumanako, ukwazi ukuthenga uburotho, ukwazi ukuthenga-ke isipha sokuvasa, solankana usalindele-ke imali le mntanakwethu-ke ezokufika kakanye ngenyanga. Ungenza-ke umehluko langa nelanga ngokusizwa-ke ngusomnini. Nje-ke ngithi uzima kakusize, ungamthatheli phasi umuntu okhubazekileko ngombana uzimu umqalelele ngesikhathi soke, uzimu umuhle akakubusise usenza